Kada se borite i vjerujete u uspjeh u fudbalu je sve moguće. Tako su fudbaleri mladosti vjerovali da mogu da eliminišu Videoton i uspjeli. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear. Ali budemo izgledati odlično rečeno. Sarasić grabi naprijed, ima slobodnog Savićevića, šut Saratića. Još jedan sjajan potez Savićevića, tako je 2 poteza. Tomić ulazi u traži prostor. Tomić, povratna lopta, Taku, preko gola. Potez Kaljević, onda još jedan. Sada Saratić mora da pokaže što zna. Ulazi u kazni prostor, vara, protiv Pivača i penal! Penal za Mladost, eto, prozivali smo Saratića. Ovo igrač koji, ako se pravilno bude razvijao, može da pomogne reprezentaciji, a tu nam fali po nešto na tom lijevom boku. Ivan Knežević, nadamo se pravi reprizu od prije 7 dana kada je dao gol Videotonu. Fenomenalna asistencija Kaljevića prije ovog duela Kristovan Saratić. Knežević, otakao je golman loptu, ali nedovoljno da bi branio. 1-1. Jedno veliko bravo za igrače Mladosti i za Rakojevića. Ova duga lopta na Saratića. Kakav prijem, ulazi Saratović i brani to. Čula. Sad očekujete mnogo. Taku i kakav gol Japanca! Kakva majstorija Takua Ishihare, evo ga i zagrljaju fizioterapeuta Mladosti Dragojevića. Kakav pogodak Takua Ishihare. Jednostavno ne odustaju nijednog trenutka i ja želim samo takve igrače i mislim da je to samo jedan početak i da se sve to može podići na jedan zavidan nivo. Saratić je pokazao da može da se nosi sa Brazilcem, pokazuje Savićević isto tako da može da igra dobro protiv lijevog beka. Da li će nam to biti opredjeljenje, to ćemo da vidimo.